Finale Zadruge 5 upravo je počelo, a ukupno 16 superfinalista večeras se bori za laskavu titulu pobednika 5. sezone Zadruge, a ko će odneti pobedu odlučuje isključivo publika. Dejan Dragojević je pobednik Zadruge 5, a njegova bivša supruga, Dalila Dragojević, osvojila je drugo mesto. Dejan je kao prvoplasirani dobio 50.000 evra, dok je Dalila kao drugoplasirana dobila montažnu kuću od 40 metara kvadratnih. Dejan se odmah nakon proglašenja bacio porodici u zagrljaj. Pobednik Zadruge 5 je Dejan Dragojević, a Dalila je drugoplasirana. Nastao je opšti haos u studiju, a Dalila kipti od besa. Dalila i Dejan su došli do studija gde se nalaze svi, a proglašenje pobednika se očekuje svakog trenutka. Ja sam zbog nje razorio i dušu i telo. Ne bih o tome nešto preterano pričao, rekao je Dejan, a Dalila se nadovezala, jako mi je bilo neprijatno kada su ušli trubači, jedva čekam da se ovo sve završi i da odem, bila je iskrena Dalila. Trubači su upravo ušli u Zadrugu 5. Glasanje je upravo završeno, a svakog trenutka saznaćemo ko je pobednik Zadruge 5. Anđela Đuričić je napustila Zadrugu 5 kao trećeplasirana učesnica, a Dalila i Dejan se bore za prvo mesto. Napravljen je i pretposlednji presek, a uskoro ćemo znati i ko je trećeplasirani učesnik Zadruge 5. Milica je napala Mensura u studiju, mada on nije bio raspoložen za raspravu. Dalila Mujić, Dejan Dragojević i Anđela Đuričić su preostali zadrugari, a samo jedan može odneti pobedu. Stefan Karić je otkrio i kako će provesti prvo jutro sa Jovanom nakon toliko meseci razdvojenosti, a onda se dotakao i njenog posla. Filip Car je nakon izlaska otkrio da se nada da će odnos sa Dalilom napolju biti mnogo bolji i jedva čeka da je vidi. Mensur Ajdarpašić je četvrtoplanirani zadrugar, a njega je u duelu pobedila Anđela Đuričić. Novi presek glasova je napravljen, a uskoro ćemo znati i ko je četvrtoplasirani zadrugar. Naše ekipe sa terena primetile su raspravu Jovane Ljubisavljević i Stefana Karića. Nije poznato o čemu su raspravljali, ali ono što se moglo primetiti je to da je bilo baš žestoko. Ostali su još Mensur, Dejan, Anđela i Dalila, a veoma je neizvesno ko će od njih odneti pobedu u Zadruzi 5. Dok su Filipovi komentarisali njegovo učešće u realitiju, Dalila je sama stajala na doku i nemo gledala u jednu tačku. Filip Car je napustio Zadrugu 5 kao petoplasirani, a Dalila je ostala u šoku nakon proglašenja. Puštena je retrospektiva Aleksandrinog učešća u Zadruzi 5. Iskreno, zadovoljna sam. Smatram da je dobro prošao susret sa porodicama, da majke nemaju zbog čega da se svađaju. Dejan pobeđuje, niko drugi sem njega, istakla je Aleksandra po izlasku iz zadruge. Mnogi su željno iščekivali susret Biljane i Aleksandre, kao i njene majke, ali su mnogi takođe primetili i da postoji određena doza netrpeljivosti. Filip Car ostao je razočaran kada je video da mu roditelji nisu došli. Kao njegova podrška došao je ujak i sestra. A zašto nisu hteli da dođu mama i tata? Pitao je Car. Nije da nisu hteli, nisu mogli, odgovorila mu je sestra. Da li je rekla išta mama rekla? Samo me zanima ona. Bojim se susreta sa njom, govorio je Car. Porodice Stefana Karića i Aleksandre Nikolić ušli su da se pozdrave sa njima, a Aleks je odmah zaplakala na sav glas zbog susreta sa majkom i sestrom. Prezadovoljna sam Aleks da znaš, rekla je odmah ona. Zolina majka Bosa Čolić srela se sa sinom, a odmah su počeli da pričaju o njegovom učešću. Ona je istakla da je prezadovoljna kako se ponašao u ovoj sezoni. Samo da si nam živ i zdrav. Ja sam preponosna, rekla je Bosa. Supruga Mikija Đuričića ušla je u zadrugu i pozdravila se sa njim, a on je odmah počeo da ispituje za njihovu ćerku. Porodice Anđele Đuričić i MC Aleks ušle su u Belu. Voditelj Ognjen Amidžić imao je priliku da porazgovara sa superfinalistima, koji su otkrili prve utiske i impresije. Tom prilikom, Amidžić je najavio i posetu porodica u naletima. Počeo je spektakularni vatromet koji je sve ostavio bez teksta. Dušica Jakovljević najavila je retrospektivu Zadruge 5. Spektakularno otvaranje finalne večeri i veličanstven prizor na velelepnom imanju u Šimanovcu.
utiscima. Defile superfinalista ostavio sve bez daha. Dejanovi roditelji, iako nisu u braku, došli su da podrže svog sina do pobede. Goran je javno prozvao Husu Mujića, a stigla je i Jovana Ljubisavljević u pratnji Stefanovog oca i maćehe. Stigla je i Dejanova podrška koja je odmah zapala za oko svim okupljenima ispred studija. Brojni bivši zadrugari su stigli ispred studija da podrže svoje favorite, a šta je poručila majka Aleksandre Nikolić koja je došla vidno raspoložena, pogledajte u video ispod. Glasajte za svoje favorite, a portal Alo uživo prati proglašenje pobednika najgledanijeg realitija na ovim prostorima, a i šire. Najupečatljiviji događaj ove sezone svakako je razvod Dalile i Dejana Dragojevića, ali je pored toga bilo toliko uspona, padova, novih ljubavnih veza, raskida i svega onoga što je činilo da milionski auditorijum bez daha prati sve što se u Beloj kući dešava. U trci za glavnu nagradu ostalo je 16 superfinalista i to: Aleksandra Nikolić, Anđela Đuričić, Dejan Dragojević, Dalila Dragojević, Jovana Tomić-Matora, Miki Đuričić, Sandra Rešić, Mensur Ajdarpašić, Milica Veselinović, MC Alex, Nikola Grujić, Lazar Čolić-Zola, Anđelo Ranković, Filip Car, Lepi Miće i Stefan Karić, a neko od njih će na kraju večeri biti proglašen pobednikom 4. sezone najgledanijeg realitija u regionu. Finale Zadruge 5 upravo je počelo, a ukupno 16 superfinalista večeras se bori za laskavu titulu pobednika 5. sezone Zadruge, a ko će odneti pobedu odlučuje isključivo publika.